Pinito ini nagi driver na sa asyo haging bis ni insa panshay ba kamha ibat ni ba kadai kan ru tarik apor news teng janmir news teng janmir hoy te hakapor papai te halat miri te ilapan yang ka bagian te ngal ai ka bagian maka kadai hajung sang la sim si ona no kasen te san spa si ona no kasen te dapoi hate ngal ai aspa namar ngide ka kajing siu jui hato kadai be aspa ribu sim kebu pan saus spa te nyum air te yang saus spa te lawan tu kinong pas kali aku tu kagian lakut barakot Ndon kam syura ban siu tengi ru layat be shakamat kali bo lalai shakamat bar khoi bun bagi dampa kitrok siap ket mau la fun yang yong nai siu rah no ger yai be shakamat tengah ta kamit pat ngala yang tengah siu syura ta bai ger aspa ki meh tra ra pan be saus spa atat klai bu ai aspa ti berwa apiat tu se mas lek ngas shakamat dau mau kitam tu mulai bedan harus surok ti kawang kan tengah ara ka yet na sai terbar tamba pai be ka yet wan be dau mau na klik tengah tengah kanti bro sudah debik mau nak klik hari nanti kali terap sekarang soalnya baka skam tu kontrol dam skam tu kontrol tapi belajar juga tu macam tu kan banyak tu pat kiwan tu men jonga tu men mi para phone police nak termasuk phone police tu kiwan pulen hari nanti apa sa get yang lek om sa get kipan bak te la bangam man shop tu ba get tu tambang sa kan tengok na shop ada silakan sudah ketian hari itu wan pulit kaita po te wan pulit ora yang sibel te da ara sibel pan atena sibel na merang te kipa biasa urlan yo hable CT scan te da ora CT scan pa pues te kipat no kai tap te steo ste bakane klik kala fraction spot bala laksana ta jalan miring ketika tu cakap bata-bata bo senang mana itu ba di border yang ketika border tu jai ni kendian mo halor ketu kijing jai ni baba ti ba John ketu kijing jai kalau long very serious ketu ngit ti na kalian kijung i ni kpai jung i la ha ke FIR ha ko ba ban pentip sigi pulet halor ketu kijing jai mo mar ba me i la men saw ti mata ko mangi i mentaro si ki ong ki doktor tharai kala ban long serious kan ni ga jikar kom kan ni ga kijing sha kawang mau kujung i bakal aktai ke kli kala la ban langsna bakal la ru ban fracture te ke balong very serious ngi i haketu ka hari mingi ai tu ka press conference mentala artiyo ngi i ba nakaliang juga district council ka ko ong ba kum don kum kita ki illegal gates ki ba kolek kita ki pisal ni ki ba krong pisa hendai kat kum ka jing itu juga ni bere kita ki illegal gates kita ki gate pios ngom nak ketin kujung i ong ba hajaka ban si or spa ki pan be saus spa te kemudian kalau long overburden mo kalau long ke extortion kadi kalau long ke extortion nomor babele ya ketu ka pisah bagi om ban siu tang arspa ru ki penbot ban siu sospa kata ru kumi itu ini metan ya om ba bat kata kejembuat kejemberngam kim ba ki la long lawless hadu kata bagi dan kim long shu banyak keren ru ke ba kim salia shu ban ship buat ya kejing jung beri ru la tadi ban ship nomor bah tu sini kila shim kumbai la omentan bai shim do mau kawang na kli ti yong ba kat to ka drop ru kala li tenra ko ga kendro la da mde kita ka kendro ko baklan ngan sapin ep ke video shipet ba kata kariat kala long ko ba jeliu ba do kata ba la da kamdon ko kendro ko bot mentai i ba jon lo inom la ban pin i kata te ke ko ba ngan na kaliang jungi ngelai i namar ngi ba na kaliang jo ke district council ka ong ba ngidi ban wanra ki proof ki evidence ni ki ban pensisai kita ke jing ong ke jungi mata ke ko bangi wanra mata kala long clear enough ba ke evidence ba ke kata ka extortion hapo kini ki national highway kata ka pemut ba kini ki toll gate ki bakrong ini pisah kila mendi ki check gate dan kila mendi ki toll gate dan kata ka extortion ka dai be te nomor ba kini ki gate kumbangi la pen yatu ki press conference kemarin bangi ong ba ki dai be ki balaran de district council but kini ki hima ki traditional institutions dan ki traditional head ki ba operate gitu ki ya gitu ki toll gate te ko wi ko banga kwa man ong ni hatu ka press conference kemarin ngaklem pat bana ba nakanya ko ngaru ngaklem shim ngaklem ngala le ke badon kam ngala tho sport Delhi she Ministry of Road Transport and Highways ngala tho hang tu ga ong ba hatu ka
ka central government ka Ministry of Road Transport and Highways ka INM ya kata ka board ki district council leni kini ki ya ka state government bikin set up kini ki toll gate leni ki check gate bakin lumpisa hende ka reply ka bawan na po Delhi lengba na po Dwarka ka bapai kita ka ya ka ni ka ha ka baide begini ki yu kong ba kim chimla ai kanu ka board ya ke state government dan ginu ki traditional institution bikin set up ya kita ki kit check krong pisa betul ter ke ko baki ai ba ka na ministry ka ai ba ka direction bikin la ban bu tai ki simple amenities let's say kum kini ki fuel station kini ki jaga ki petrol pump ki la ban bu ki jaga bam ki la ban bu kini ki subu let's say ki first aid dan kini ki tol kini ki phone booth kita ki baki la ban bu Henry ban bu bai kini ki toll gate dan kini ki check gate ban krong pisa ban pan pisa neki kali ki bayat kamut ba kamdon kum kata te nakaliang ki Ministry of Road Transport o kala tho changa ngalak ban ai kopi pi ka tho kum ni ko ong ba ya kan ni ki issue kan ai ko order che kini ka district administration but state government ba kimdei ban obstruct dan kimdei ban petut ya ka lek kawan jongki kali ki badai ban jai baik ki passenger kimdei ban syakta kinom ya kali kimdei ban syakta bat kinom syakta kinu kini alayo na ka ada ka jing thot po Delhi ka bang alak ban IP ba kalau proof enough ba kini ki toll gate begini ki check gate ki long illegal bat kimdei ru ka kamdei ru bikin dan po ki national highway nomor ba ya kini ki issue kat kum kini ki jing thot na po Delhi ki ong ba ya kini ki issue kila ada race mesha nu ba Vincent H Pala MP Buran Buram jungiru kira thok ki ong ba la race kini ki issue hande wala dala race po parliament kini ki issue rung i ba kini kadang ya chi ya kumbangala ong UP tu hisin kumbangala ya keren tu hisin ong ba kini ka order na po ka joint secretary jong ka government of Meghalaya ru kala ai tu order bang dei ban bu kini ki check gate ban bu ki toll gate ban krong pisa hande kumbang kalong bentang i ba kini ka jing ya jong kini ki nong krong pisa kala nang jur na kapor ba ngilai kini kila long proof enough ba habam siwi ko bisa sya let de kapor sya kawang mau sya pen mensau te let's say kani tang kawai na ki example ki bangila ban ai hende ka la ban de ki bun ki baja po lenti hende ki bunut wan chini khmat dengan ai ki jing ro i ba jon be ila shlong shlur ban wan ini khmat ban pen syai ban pen pau shi pi ki ba ro ba kani ki jing le krong pisa bi an ka jing long ka jing krong pisa de kabor ka long ka ba bi an do kata-kata but nakaliang ka jungiru ngai kerpat gi pajba bikin ya sudah ketilang bangi la dadon kunu ki jing ja ki bakum kini begini ban report ban wan chikmat ban long slur nang bakum kini ki illegal extortion le ki illegal extraction of ya ka pisa bakonom don ini po jela jungi namar ba kata shiboni ya ki beduk besuk bat iki nong lek nang wan bat kunta Tini nomor ba ngakwa benitu ipiru nakaliang juga council nakaliang juga government lai ibe ini ila sya pemirsa hudu katuru ande nakaliang juki kipat wan ai jingrap tini nakaliang jungi nak association nilaya lumpisa katu kan ni ban ai kita jingrap nang ba ila ban pendon kam nomor me iru ide ba kamai ya ka yang kesem iba pesakun bepesa mo pipesan idon kun labun ki kun te mata dekat tu kejing pen mensawi iru kala long ba ki ila do ika kamai keji te kalong ke ba ikerpat ni kelang jungi ya ka sarkar bukan shimi bukan le lo kene lada kam le menta shubu menta po shibanai tam in saya ni nak wei bangin sa approach no iki wei bedeki body ki bakam he kenang ba ini in yo ta justice dan ni kata ka ajingerap
stay dengan kali ke baca yang baujan orang yang semua yang itu kerja kota dengan laap kumbas ni live ni ngap boleh dan terakhir jualan keren dengan berkat pada kiwan yang keren pada nak dia kerja keren dengan don jimut itu kena saya yang laap live ni contoh bawa nak kadang nak apa ya mau dengan set itu kan ini mesti kan warna jing susu iki nong ya seroba kamtan iki dreba dialog dan bertanya yang ai apa ya empat dan menu kali pancing dia bila kumno la kumno ni kerja kami empat dan menu nak kalian ke nak kalian mungkin nong apki empat dan kalian polis empat dan kadang kecing kita apa kerau kan harus beda kumpi kecing dia ada dia harus kami ya kun jangan kita lihat ada kecing dia kalau ban batai ya ayo dublai bahala kecing dia pada lembah kecing ada kecang mulai plus antara kita doktor langsung apa tu long kita kembang long kan lepas kadang kecing telur kita yang hukum kita pada semodel bah hadin habu kanam dia si hukum kini nak kata asal apa ya stay hal beda bagi cing dawa ngam dan itu kalau di cing buat ada rono ne cing pekan dengan bu kanu menu cing dawa dan kalau kongsan itu lam pernah kalian tiba dot keti ya kini kam sendiri cing kuat ngai kalau bandar kecing keren de bandar kecing keren dalam dah kam dan kecing keren berarti ke FIR ke melapu sebuah polis station dengan na kerman bukaan kan trekam ni kepada kan trek dalam dah si bandar kas dah si polis kim trek kepada bandar ke mo kan warna si buan kecing seir kecing masa ya pateng ke banwan